Baik, selamat pagi, berjumpa lagi bersama Juntak Channel. Kali ini kita akan belajar Psalmen Hatopan Minggu Nasional 24 Ima Arirea Yesus Kristus Tuhata Raja di Salut Maadong. Walaupun hujan, kita tetap belajar berpsalmen. Kita lihat psalmennya Ima sian halaman 30 lalu hari Minggu puasa Paupatan halaman 30 lalu rak mersiajar hita psalmenon taida jolo halaman 30 lalu Oma psalmenna psalmen. Oke. Kita mulai not. Ale tawereng jo kucina sian D. Sol. Oke. Sol fa mi re do la sol la do. Oke, tambah salib naik. Dah. Sol fa mi re do la sol la do. Tuhani marmahana dang nahurangan bea. Sekali lagi. Tuhani marmahana dang nahurangan bea. Oke, solisna ada solisna dah. Solis do mi sol la sol mi re mi sol la do sol mi fa sol do mi sol la sol mi re do la do. Kita coba sekali lagi notnya. Do mi sol la sol mi re mi sol la do sol mi fa sol do mi sol la sol mi re do la do. Oke, kita coba kata-katanya. Do mi Tuhata ido sai marmahanau dang nahurangan beau tu japalan akan aloma di patongon doau tua
akamu waldo di boan lau pasabab poton diku. Tuhani marmahana dang nahurangan bea. Ayat 2. Do mimi ditogu-togu au di dalam hati goran alani holong ni rohana nang pe maradalalau dirurana holong dang mabiar beau ai tukot mi dohot batahim dong saya mangapuli rohaku. Tuhani marmahana dang nahurangan beau. Ayat 3. Do mim 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 mi sol 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 la la di parmudu mudu hodo au tok tok di ida musuki di miahi hodo uluku dang mabiar beau ai tukot berarti ayat 3 namanya. Ayat 3. Oke, sorry, ayat 3 ya. Do mim 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 mi sol 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 la la di parmudu mudu hodo au tok tok di ida musuki di mim mim mi sol di miahi hodo uluku susuk do bangin umaku. Oh, langsung ke sini dia. Ini langsung ke sini. Kita coba sekali lagi ya. Ayat 3. Di parmudu mudu hodo au tok tok li ida musuki di miahi hodo uluku susuk do pangin umaku. Tuhani marmahana dang nahurangan beau. Ayat 4. Do mim 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 mi sol 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 la la habasaon dohot asini roham do mangihuton au tok tok ingan aku do bagas ni Tuhaku di sitok tong maumian di sitok tong maumian. Tuhani marmahana dang nahurangan bea. Kira-kira seperti itulah para saudara. Pesalmen hatopan
di hari Minggu patul somal patul 24 ton. Ima hari Minggu Yesus Kristus Tuhan Raja ni saluhut na arong. Haleluya dibuat masyanon. Haleluya. Tong sian kuncide. Sol mi re do mi sol la sol la do si sol. Alleluia, alleluia. Sol 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 mi fa sol, la 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 sol fa sol. Pinuji mana romar hite goarni Tuhan. Pinuji Maharaja Niamatasi Daud Nana Engro. Alleluia, alleluia. Oke, Bray, begitulah yang bisa kita pelajari bersama. Semoga membantu kita. Horas Jala Mauliate. Sampai jumpa di konten berikutnya.